بینن رزدار او دمو و حمود دمی باباش یادارم لهر کرابن هر لخواشی و شادی و کی خوشی ده بهیوی داخاز و امیدام جی هربا و بختوری گلمه ام کی خوشن کجار کردن ده یک کلوان پروگرام خواد ده دیوان خواده خدمت وی رزدار تنه با کارم بکارن لسر مجار کی گریدای برسا کرد مثلا کرد بنا حمود جارا لدیوان خواده گوت بیجو دانستان دنه بکن اگر بینری ما یه دیوانی با برینها مجاری که می که تایبتی هبو لسر روشا کردستانی میوان که می که گلک رزدار لریا تلفونی به کردستانی به ما ربو لمقابل پشه لبر پرسکریکا پیوندیا تلفون ریا دور کردستانی و دنگی وی میوانی نهات او ما پینا خواهش بو لی ما سوز داوا هم فرصت که مناسب ده بکارن لیکیمین در فتره تاوی وی میوانی رزدار لاستودیو را به هورا لدیوان خواده به هورا گوتو پیش دانستانده نبکن میوانی ما اگه رزدار کو دیوان ما گلک گرم کریا و دم که هم چاوره دکن سکرتیری گشتی پارتیا سوسیالیستا کردستان PSK رزدار که مسعود تک که مسعود گلک خیر به سر چاوه سر چاوه من تا دیوان ما دولمند کرد بینا مگوتی دم که بینر ما چهره دکن کو او پیوندی تلفنی هنگی نه و مسوز دا بینر ما گو حتما درفت کده همه به هورا رونی مزنا تیشک تبه یا لی راستم جی پی خوش بو کوه جاری بگم ما خدمت دیوان آگل گلک خیر به سر چاوا تا دیوان ما دولمند دو گرم کرد گلک سپاسی دکن به سر چاوا که مسعود ام وی گاوی لدسپیکا سال تازه یا 2009 یا زاینی دنه جخوا به حساب فرانسیا حتی داویا مهیجی سال هر تازه و هر سال تازه تی حسابه ما برین هاجی مجارک کبو لسر چوانی در بازبونا سال 2008 و روشا کرد لسال 2008 مخواست هاریکاریت تام هم وراد دست بی بکن گلو دو بینا خواه سال 2008 لروشا کردا بگشتی گور سیاستا گریدای کردی تا بچه هایی که دید خود استکارم به کرتیل سر کردستان هر چهار پرچه کردستان ویژم لی تج باشتر زن ام آید کردستان مازنن کردستان یان از اگر از بیشم کردستان باکور تجی عاجز بی از بیشم باکور کردستان ام پارتیا که باکور کردستان نه بله کار خوابات همه هر درباره باکور کردستانه بله تشتی که طبیعی سرشتیه که ام پرتر سر باکور کردستانه با آخوان آویج بیشم لبل مرد کارا بیجا گور برو باریم بر هزرا من سالا چوی با کرده خراب نبو بله yani bu kurda xarabna. Bu taybeti bu me kurda, kurda Bakur, Bakur Kürdistan'ı. Elbet mert kare basta gelek tişte bir ki çe bu ya. Bale. Gelek tişte baş o tişte xarab. Jiyane rojane xabata siyasiye خواهد سیاسی جارنا هورازه جارنا نشیوه روزا خوشیه روزی خرابیه بلک گلک اوهنه لی باز بارد کم هم جوا کردستان باکور کردستانی و بگشتی به تایبتی devlet Türkiye ev ki naat ya çekirini bas havan bikin çetirdi ben. Me hevi dikir ku perar vakta ku Partiya dadı peşveçöne yani AKP de hilbijartına geçti hilbijartına meclise de serketine ki rastılmazın bir dastani.
Mehengi hevi dikir ku edi Erdoğan bu taybet Erdoğan o partiyavi pırtır li ser proseye yekiti Avrupa sekine. Civar ku millet bir geçti millet pişkiri yavan dikir. Karın bejin de Türkiye her du kesa nefereki denge xudabın AKP. Tişteki gelek bun yani karın bejin pişkiriye ki gelek mazın ji bu hükümet AKP gelek pişkiriye ki gelek mazın bu. Me hevitkir AKP bu ve pişkiriye o bu zaxta yekiti Avrupa o bu zaxta navnetevi bo çaraser kirina keşeyi Kurd pırsa Kurd'e hindek gavin baş baveje. Kanava li ser proseye yekiti Avrupa peygir be. Lebel ev ne bu? Em medet ku Erdoğan o hükümeti Erdoğan cihave ku ligel Kurda rekevin bu keşeyi Kurd ligel hezin aştihazı demokratın Türk rekevin çün ligel Erteş rekevtin Erteş li Türkiye sistemi Kemalizmi Türkiye Erteş hemi karaya Xudani devleti ya o Erteş çucara nahaze desalatı Erteş li Türkiye kembit yekiti Avrupacı daxaz dike ku Erteş desalatı Erteş kembit desalatı sivil ser Erteş'e devlet zedetir ser Erteş'e devlet jiber ve ekeji medit hükümet AKP heydi proseyi AKP sar bu. Ev tişteki xarab, ev tişteki vakta ku eğer te berbi peş ne çi o cihı bisekini ev jibota xsareke. Bu jali demokrasiye ve jali peşveçine ve jali guartine ve yani guartını peşveçin maharreke her timi eğer te careki sekini edi ev paşketineke. Mıxabın ev ne bu? Ev ne bu? Ev proseye sarbuna li yekiti Avrupa sala 2008 her berdavan bu. Lebeli az bahrt kim li Türkiye seçar buyar u diyarda berçav ket ku hem ji bo xabata demokrasiye Türkiye hem ji bo keşeyi Kurd giringin. Yek şivan eğer Ergenekon az bahrt ki ben paşi dibe bidürüdürüş bas bikin. Yek şivan Ergenekon evet. Ya du tespekirna TRT şeşe yani televizyona Türk'a bu bernameyi Kurdu belavt ki 24 saat belavt. Mesela pırsa zbani Kurdi و پرسا زمانی کردی این او هات پیشی به او چالک بله او کرد بگشته همی کرد درکتنا کلانا و بخص مافا دعوای مافی خو کری گوتنا تخازن به زمانی خو با آخوون بنویسینین و زمانی کردی پرورده تخازن و مراسم نوروز براستی مراسمی که گلک مازم و گلک لگل هندک کماسی لگل هندک او بس همه ملت کرد در کتا کلانی و نوروز خو پیروز کر به شکل آشتی راست هنک چیا جبر eriş polis eriş jandarma eriş erteş هندێک شەر و پەفچون چێ بوو و هەندێک کورد هاتە کوشتن هەندێکی کوردێن me birîndar bû lêbelê ew ê ku gelek mezin e û berces bû Newroza Diyarbekir bû ev jî ew ê bi aşîtî kota bû evî kota bû ewan e hemî ez bawer dikim peyamek bûn bo deshilatê Tirkiye yani devleti Tirkiye devleti Türk devleti Kemalist devleti dagirker çipkin çıkas zordar ben, çıkas zalim ben, ne karın zora milleti Kürt ben. Biz belki milleti Kürt edi Rabia Serpya, edi davayı mafya koyduk, edi zana li dünya çıkabere. Avcı geli Kürtçe tıkaza bibe yekekli endamı koma milletan ku bu aburu şeref yakad dijit, bu azadi dijit.
Edi devlet Türkiye ve Spartakim devlet Türkiye ne kare peşiye ve havati bigre. Lebeli ve heyne da astxazım xaleki girink bas bekem ku debet Mert Karabéja debet sedemek yani debet nişane ku Merv jî mefhuma Erdoğan tevgiye yani hükümeti Erdoğan. Hükümeti Desalatı Türkiye tevgiye. Vakta ku Erdoğan sefereki duridiriş bu bajarın Kurdistan'ı. Hendek bajarın Kurdistan'ı ruveruy berangari milleti bu. Millet derketi bu kolan boykot kirin neçuna evi hendekçiye dergiriçi gel jandarma polis ve hezin emniyeti Türkiye. Usakhoya ku eftişte Erdoğan je eftişte gelek ture bu. Le Cölemergi le Hakkari. Dugot herkes mecbur le Türkiye haz bike. Eğer haz tike bula bimin, eğer haz neke bula derke vere. Yani Merv deveci Erdoğan'ı bepirse jikte kijan millet ji kijan valati dertxi. Yani ev Cölemergi xalki Kurdistan'ın o ev der valati vane be peş eve ku bavi bapiri Erdoğan bet le ve navçe Kurt herlivi bu yat. Kejim valati ke dertxi. Piştenge Erdoğan usakhoya aksul amelek zor tund beraber be axaftin Erdoğan derk etmeyi. Yani gelek kes rahne le girt. Xod parti Erdoğan je hene kes rahne le girtin. Hatta ve gave pişkiri Erdoğan edikirin. Henek neviskarın liberal, neviskarın demokrat, neviskarın aştihaz ku beraber devleti pişkiri AKP edikirin. Beraber Kemaliste pişkiri AKP edikirin. Avanaj rahne le girtin. Ja Erdoğan tıxast eftişte pine bike. Bes bu evin ne da te pine kirin. Yani ja gotu bu. Ku edi ev kutu mecburi avalat az bike. Eğer te avalat az naki derke vere. Ja avalat valatın beyan. Keki Mesut vara o bisiratı piş gelo jıxa ev gutana Erdoğan le revşki ha barduq ki har Erdoğan vsat hat fab kirin ku bu vergirtana raya xalki bu ki xalki zede bal xawa bina betabat mesele neki goharin de hal bjardın avna le Türkiye'de tepiş o bu او کو زدتر بالا خلکی بکشنه سردانا اون دوری کردی کرد و آلی کدن و جی او گوتنی اردوغان بنا سیاستا کنار ترکیه کو یک ولات و یک آلا و یک جی و یک نتوا Her cive çerçeve diyor. Cive çerçeve diyor. Gele o sedem çik bu ko Erdoğan be berçav gitene ev bardoğa taybeti ravşan ha yek cari hende xwa guhari bevi avay qisa. Bart kim hendeki txas dili faşistin Türk, dili nijat perestin Türk, dili millet nasyonalistin Türk hoşke. Eğer zor ve çağı benerin Erdoğan ve gavi davayı Ergenekon bera peştuçu. Yani hendek erteş, hendek general ji peşveçuna Ergenekon, davayı Ergenekon açıstı bun. Jibar ku hediyede Ergenekon berbe erteş eva düşü. Hendek generalin paya bilind hatıbın girtin. Elbet generalin paya bilindin baz nişasta bun. Yani hana nişim bun. Lebeli erteş ve proseye gelek aciz bu. Erdoğan tıxas bu ve axaftına xova dili eveci hoşke. Yani dili militaristler hoşke. Yani tıxas beja ku Amen layangiri yan pabendi sistemi mi? Ev sistemi ku yek devlet, yek millet, yek sıman, yek ala atiye damazrandın. Ez pabendi ve sistemi mi? Herkese ku diji bu pabendi ve sistemi bit, pabend ne bit? Evana bomun ve düşmüne az jorat bejim yat mecburi hazbeki ya derkevi herim. Evi aliki hem
tefekkür nawaroki biru bawriya Erdoğan nişandı da. بله Hem jibo evi bu ku dili generalin Türk, o nijat perestin Türk, o militaristin Türk hoş bike. بله Lebele jiyan tişteki diye, dakhas tişteki diye. Ev Erdoğan ku dogot evi ku Türkiye haznakin bala derkevinerin. Paş du hevse ve mecbur makum. İcaza bedeli televizyonu Türkiye, televizyonu devleti, televizyonu devletiye, TRT, o 24 saate برنامه کردی هبتن. بله اما بین سرویکه که مسعود مثلا هالبجاردنی هاته پیشی او هالبجاردنی وی داویه بو او کو اردوغان و گوری او حکومت داخلدار و دوستی خوا حسکن زیده تر بالا خلکی بکشن و گودی هالبجاردنی وی جاری زیده تر بنا هالبجاردن پیش خلکی بالا خلکی بدنا بال خوا گلو پیش تا برا که ماسی کرابو یعنی خلکی نکاری به وی اوه کو پیوسته زیده تر بالا خواب ده کسی خواه حوال خواه و حوالاتی خواه کرد سلام دورین کردی یو صاحبو زیده تر بالا خوادان و زیده تر دنگ بو آلیه AKP اوانه واچو گلو شاشی وی دمی کرابو نها به وی اوه کو جار کدن اردوغان به وی شوی قصای کریه و جار کده خواه نشاده کو چی که و هر دم بنا گلک دستالدار خواه حزده که قصی خواه بگوره اصل ده هر جوانه شاشی ور کرابو یا وی دمی گره چپ کن بله شاشی لوه داره بو او دو گوت پشکریه گلی کرد کو پشکریه که دا بو AKP او تخواست او پشکریه hatayı. بله Her timiye yani pişkiri her berdaman. Pişkiri hesabı kav. Yani veki mala bavi khud kare hesabı ke. Bes ev ne bu yani vakta ku geli Kürt lehil bijartına geçti de pişkiriye ki mazın da AKP jber eve bu kum AKP zamanı şer bikar ne dani. بله Zamanı ki nerm bikar dani. O şerhaz ne bu? O baksa hindeki mafu azadin avtkir geli Kürt dikir. Mafın da rava u demokratik geli Kürt dikir. O jehmiyan gerenktir abukum diji Kürdistan'a başvur ne bu? Yani başvuru Kürdistan ne bu? Hatta Karim Bey'in تخواست لگل کردستان باشور پیوندی ترکیه و حکومت هرم کردستان باشتر بود. اما نه همه بنا صدام اوه کو دنگ ملت کرد با کردستانی پرتر دنگ خود بدنا AKP. لی اوه نه اوه بکو یعنی مثلا اصلاحی که فارسیه دویجتن نه از اشغال از بغض ماوی است یعنی جبر اوه که ملت کرد آشتی تخواست نه تخواست شرح بتن و آرامی تخواست اوه جه هنده که بخص آرامی تکر جه اوه دی جه مهپا و جه جهپا زمانی و نرم بو و روگش بو و روکن بو و بخصا بخصا باشور کردستان دکر باشور حکومت بخصا اوه دکر که hükümet heremi Kurdistan ya o realite ya o vakıya hem de bibinin. Ana hem buna sedem evi ku gelli Kürtli Bakır Kurdistan pişkiri AKP biketin. Beraber be evdi. Ne evi ku AKP keşe Kürt çareser bikej bu me behişteki ava bike. Ne ama hem xarabın bes AKP jina xarabiye piçeki baştır bu. Yani ki مسئول کردستان جه دستالداری ترکیه سررای او همو بسکری کی تایبتی و قد قکرنا گوتنا کرد و به درجه 8 سالی اونا او همو بسکری کی کوهنه لجاخت فسار کو گواش کی کرد به درجه سالانه سر ترکیه و آنی مستدام که ترکیه هنکی گوهرینی زیده به سرخوابینه یک جا و حرکتی که دنی لیگال لناو ترکیه دمی که بنا حق پاره و DTP وانا گلو که ماسی وان اگه برو بجا بنا وکری است گله جارا پروگرام داد بجام گله جارا که ماسی خواهش ببینن
Belgara vekili bit. gelek vekili bu o halk zedetir Romba mesela çike. Kemansi van hareketi legal kulu Türkiye'de dikaran herçend gelek deste van vekirine lehana le Türkiye'de dikaran çalaki xabakan. Gelo kemansi van çike bu o zedetir bu kar halki agadarken ama hava amen oji AKP. Yani Kürt çima haber de yekede bibjera. Az part kim am divê vegerin li ser tarixa xebata legal li Tirkiye. Yani kengê dest pê kiriye. Devletê Tirkiye ne tenê Kurt tevgerên çep jî, tevgerên demokrat jî nexastiye bi eşkere karî xebatê bike. Eger îro Kurt bo numune partiya me eger illegal be, ji illegal e û jêr zemînê ne wek me bi dilê xwe xastiye em bibine illegal. Em bibine jêr zemînê. Devlet ne hişti? Yani ev sistemekî wisa danîne ku Kurd nikare bi navê xwe partiya ava bike. û İslam jî nikare bi navê xwe partiya ava bike. Gere tu bi navekî dê partiya ava bikî. Yani ev kanun û zagonî bigiştî zagonî jêra dibêjin destur. Desturê Tirkiye. û kanunên Tirkiye rê nade ku Kurd bi navê xwe rêxistin durustke, partî durustke, komel durustke, ne zanim em ev tiştane durust bike. Ji ber vê yekê jî Kurd mecbûr biye jêr zemînê karî xebatê xwe biketin. Ku eger tu buhareke siyasiyê de kem tecrübe bî tiştekî sürüşteyekî tu xeletî û şaşî û kemasî jî bikî. Yani dikarim bêjim xeteyê asıl, xeteyê bingehên yan bêjin astengê herî mezin sistemê devletî Tirkiye ku li Bakurê Kurdistanê tevgera legal lawaz be. Tuşi hala ve tuşi şaşî û kemasî pirskereke bit. Sedeme asli sistemê devletî Tirkiye. Elbet meriv nikare veşêre. Yani partiyên jêrzemînê yani illegal jî bi taybet PKK jî gelek evî ve yani ev jî nexastiye ku tevgera legal jêr kontrola PKK te biçite derê. Her katê ku çûye derê asteng derxistiye pêşîyevî. Yani dikarim bêjin serbixweyiya partî xebatên legal lê Tirkiye serbixwe nîne. Biryar bi destiyan de nîne. Ev tişt ne xeteyê wan e. Yani zurûfî Bakurê Kurdistan vaylê hatiye. Yani hem bo nimune gelek hevalên me hinek partiyên legalî de kar dikin. Hinek saziyên legalî de kar dikin. Awana du penasê wan hene ne? Yekî penasê PSK ye wane. Gelo PSK çi dibêje? Alîkî goy xwe dine me em çi dibêjin? Alîkî jî goy xwe dine evî dî çi dibêje? Nava evê de dimînin. Yani evê de dimînin. Ev ne ez naxwazim bêjim ev şaşiyekê kemasiyê ye. Ev zurûfê Kurdistan, Bakurê Kurdistan vaylê hatiye. Ev realîteyê me ye, vaqiyetê me ye. Em mecbûr mane ku rêxistinê xwe jêr zemînê ava bikin. Li derfet hatiye pêş, firsat hatiye pêş, kês hatiye pêş, me xastiye ji vê derfetî îstifade lê bikin û xebatê legalî jî bikin. Ku wexta ku me dest pê kir dest bi xebatê legalî dikir. Kem tecrübe ne? Tecrübeyê me nîne û du penasê hene. Alî dilê me PSK, alî dilê me yan DTP, yan KDP, yan ne zanim haq bare. Mane ev yani ne derê û ne jî mizgeftê. Mane du ev e. Ev kadrê ku li vê derê kar dikin. Şixulê wan jî bi rastî ev e. Yani zahmet e. Em ne xesî PKK ne. Em tedaxul û karî barê wan nakin. Li vê li bi rastî PKK naxwaze tevgerekî legal ji bêşgele PKK bit. Yani ji kontrola PKK derkevit û serbixwe bit, ev bit. Yani
gelek işte da bir taybeti rexistanın legal yani partinin legal devi var da ne sakamgirin بله sakamgirin yani şey. جخوا بنا Carna tişteki dibejin, rojeki de ko eğer PKK tişteki beje o zudu gorun. Yan Mesut de tişteki dibeje ho du gorun. Yan yeki de tişteki وجخوا beje اون gorun. بنا بارتيا سوسياليست كردستاني بارتي كو صالنا خبات دكات بارتي كبا حمو او الين ياساي ما فين بروف وزاغوني مروفيني وحمو برجيفنتي نتباقى حمية برچاو دكرا بصالنا خبات كي برخاده اون اوان تشتانا جي لأواكي وكري دبينن روشا كرد لباكوري كردستاني گوريا وشروي كرد تكرني قالوا اون بنا بارتيا سوسياليست كردستاني بو او كو تفكري كي كرد او باواكي گوري او زاغوني كل تركيا هنا باواكي خباتي كي ليغالي بوكارن الفر زيدتر وسط ديار الدربه ولات زيدتر هاري كاريا وهند دكن ودنيا دربه Beli. بو اوی بین پارتیا سوسیالیست کردستان چه حولی که ده بو او تفکر کی کرد زیاده تر بو کار به هور خباتی بکه بو نمونه هر و هل بجاردن پیشینه کو بکارن زیاده تر دنگی کرده وارد Beli. Daha keki ne tane Parti Sosyalist Kurdistan partinin di Bakırı Kurdistan'ı hem bu serixo hem ji bu pek ve behevra بله gelek bangavaz derxistine name şandine bu dam dezgen yekiti Avrupa u navnetevi u koma milletan yekekli haste keme eve bu ku medgot divi kanun u desturu Türkiye bete guartın ta ku Kürtçü binasname xu evi xu parti damezrine. بله Yani eğer mafya mehbet ku Kürt binavi xu parti dayına mesela eğer em bikarın herinle Ankara le Diyarbakır'ı evi xu vekim büroyu xu vekim Partiya Sosyalist Kurdistan çi kareme yam jer zemini karı xabatı bikin. بله Yekekli daxazi demokratik ya geli Kürt eve ku devi Kürt bikare binasname xu netevi ve Rexistin avake. İca Rexistin parti siyasi dibe, komel dibe, çi dibe bilave, binavi xo Rexistin avake. Leveli hatta desturi Türkiye neyi guartın, hatta kanuna hilbijartın o partiyen Türkiye neyi guartın, ev çenave. Hatta jiber ve ikici xabat ama bu bidest anina ve daxwazi her berdavame. بله Her vakti ku em name dişinin bu yekiti Avrupa yan bu sazî navnetevi yan bangavaz ekter tıxın bu hükümeti desalatı Türkiye her yekekli daxazin me eve ku deve re bu vekirin ku Kürt ji bu nasname xu ne teni Kürt akaliyetinde netevinde ji bu nasname xu partiye xu ava bikim. بله Ev yekekli daxazin me. Ca hatta ku ve daxazime beteci diyar envala nasekinin desti xo danayın serxo kaka devleti Türkiye kengi xerxaz ve o bete evi kum ev mafi bideme emji gor evi karı xabat etkin diyara tevgera Kürt çucara rana vastaya بله yani evi ne bir Türkiye ve bir demokratize buna Türkiye ne gire dayı gire ne dayı yani eğer Türkiye demokrat baya diyarmış pırsa kurdu çaraser kirna pırsa kurdu hesantırdı bu eğer sistemdeki demokratiye baya eğer hükümetteki demokrat khaz baya açtı khaz baya çaraser keşey kurt bir hesani dağıta çaraser kirna leveli xabat şehir berdavamem بله Kürt, tevgera Kürt, partiyen Kürt de her derfeti de ku boyan derketiye, jibovan derketiye, xastine jive derfeti istifade bikin o xabatı xaber ve peş ve ben. Hilbijartın yekekli livane yani birasti vakta hilbijartın da diğer millet hest millet bilindi be. Millet bir siyaset eve mücüldü be. Yani gel o dünya çağı ve bir şey eve.
tebligat heye, propaganda heye, parti içine tebligat edikin, gund digerin, o bacar digerin, mal digerin. Partinin devlet için, partiyi kurdat için millet şeyindeki hassasiyet cem millet peyda ve gel falan parti için bece, falan parti için bece. Hassas mı millet de var da. Bu tevgera kurt fırsat eko jive zuruf elbijartin istifade bike o bir hizret xo peşkeş bike. Bir hizret xo peşkeş bike. ما هرتم خواستیه دوی ظروفی دا وکی پارتیا سوسیالیست کردستان دوی ظروفی دا ما خواستیه که امجی استفاده بکن و بیرو باوری خود پیشکش به ملت خود بکن جارنا ما پیشکری پارتیه کی کریه ما پیشکری خدای فلان پارتی با فلان پارتی با جارنا ما کاندیدین سربخو نشان دایا Carna jî me gotiye kandîdê me jî nebûye û partiyên ku partiyên wisa jî nebû ku em piştgirî lê bikin me dawa kiriye ku milletê xwe hewalê xwe alîgirê xwe me gotiye dengê xwe bidine ev kesê ku welatparêz e ev kesê ku aştixaz e ev kesekî demokrat e diyar e partiyên ev dijî hemî yek reng nînin. Mesela AKP'de gelek Kürt heye ku rastı insanı ki velatperverin. Yani partiyen de jene yani CHP'de jene, ÖVD de jene, beri ANAP'ya bu vakta Turgut Özal'e insanı Kürt'ün velatperver bun. Kürt bun خواستن کشی کرد به شکلان چرا سر به نه شرط که اوکی من بفکره نه یا شرط نی که اوکی من بفکره اما دعوای فدراسیون دیکن لی ملت کرد گلک رنگی ملت هیا گلک رنگی بیرو باوره گلک رنگی داخازه یه هیا سرب خود خازه یه هیا فدراسیون خازه یه هیا اوتونومی خازه نه یه هیا تشتكي ناخذن وانا كان مسعود شخا قوتن جلكن بت وقتی گریدای مثلا پرسا کرد لباکوری کردستانی من تدسپیک ده گود بشهر مازنا کردستانی بت گریدای مثلا اروپای و پرسا کرد به دوره و سیاست دستالداری ترکیه قوتن جلكن و دم کی کرد امرونو کر حمیا سر بسکنه لی ام ها بجن ل پرسکریکا کرد او در کتنا مسئله کی بنا ارگنکونی اگلو جخا مخارده پرسیار او گوتنا ارگنکون لکراهاتیه او ارگنکون واتوی چی که اگه بگلک بکرتی با باشی او بنا تا گوتی گلک جارا دست رژیم و دست داری نو هنده بنا پسکری که نو توگرا کردی داری چی که او کو هیز خواب اوی نکارن زیده بنستر او کو او دخازن او پرسا ارگنکونی ورادا او کارگریه وی کنه ها که درکت یا هولی ده گلو چه کارگری که زده ایسا پرسا کرد هوا بله از پیش اوی که اوی بکن با اگر اجازه تب کرتی اوی بجم تا باس اوی کر که لپیشی هم هلبجارتین هرمه هلبجارتین بلدیه bu باوریا من پیشنیار جکریه دوی هلبجارتین ده کرد یک تنگ da kevine helbijartini, 5 tane helbijartini. Hamu bahavra. Hamu bahavra. Rekhstine ke, saziye ke, binavi tev kurte. Ev tev kurt peşniyar biriye hemi aliyin siyasi. Yani peşniyar birine Halk Parti, peşniyar birine KDP, peşniyar birine DTP, o peşniyar birine saziyen sivil ku le Kurdistan'ı kari xavat yani. Peşniyar kirine ku هلبجارتن کی گلک کرینگه جبر کو AKP هلبجارتن کریه و کی referandum ek yani eğer AKP ve هلبجارتن de serkeve edir bece keşey kur çare ser bu yani bnehaqi هلبجارتن zede ev bu siyasi bu mesele ki siyasi jber ve ki beraber bloka devleti de Kürtçü bir blok derketayım. Ev tev Kürtçü peşniyarı eve bir ya. Lem xaben ev haberi ku ihbari ku geçti duyunu geçti desteme. DTP gel blokanine.
Tetepe tuhaze disa ve kiberi tuhaze gel çepen Türk, demokratın Türk. Bikeve peyvendi dayına, yan cephek, yan berek, yan ittifakek, yan hevkariyeki. Çeke o tekeve hilbijartini, nel gel Kurda. Tetepe gel Kurda tek hata ittifakı baştırdı bu. Hingi Kurt yekdenk dert kette o meydanı o az bağırdı kim eğer yekdenk baya AKP serkefti ne de bu. Lebeli naha eğer iyi heye ku AKP ve serkefti de. Sedem evi çikin TTP be Kurdara hevkariye naka Yani az bağırdı kim Sedem İmraliye. Yani PKK ve xinci xo ev nasnake li Kursana Bakur xinci PKK rexistin nine. Eğer habince avana kat ev nine. Yani hiç avan nine. Ev avan nine. Ne ev? Ve ev yek ya deje ev tercihe siyasiye. Yani mesela avana dibejin em partiye ban. Partiye evet çet bejin. Partiye ban. Yani Parti Sarakana yamazın. Partiye çetir. Bale. Peki çetir. Partiye ki ava bikin. Partiye çetir ava bikin. Teda demokratın Türkçe evin. O sosyalistin Türkçe evin. O Kurtçe evin. Evveki bir bağır mert karam nakaşev. Kele bu bağır yaman. Eğer Kurt yek baya o bu yek girtü bu kata ev ben ev bani. Ne bane? Çetirdi bu. Baştırdı bu. Jiber ev ku destime beyazdı bu. Bale. Yani mıkabın ne havalin tepe goy xanadın. Yani giringi nadın bloka çetri kurdi. Yani rasta kurdara çetr lazım. Bale. Bes ev çetr de ve çetri kurdi bit. Kumme gavame çetre ki kurdi avakir antkarın hengi bu çetri kurdi ve bikevine çetri kidi kul gel mel gel rexistunu partiyin demokratın Türk avadıken. Bale. Ve mukhabın tepe işte ne geçti ve merhaba. Yani ev şaşıya berica kadın bava kadın dubara da. Dubara da böyle dubara da ders hevide kim sebaran evet. Bale. Jiber ku hiç gelek hilbjartına ya hiç gelek intihabat çerebetin hiç gelek derfet tepeş ku Kurt ve yekitiya xo çeketin. Bale. Az hevidarım PKK o TTP ji derbas bu ders o pend ver bigrin ta ku bene reka yekitiya Kurda. Yani xılasiya me yan rızgariya geli Kurt diyare bu gelek tiştava gireda ya bes ji hemi girinktir yekitiya me. Eğer Kurd yek nebin serkeftini Kurda ji mahala burası az usadı fikir. Ama bene ser Ergenekon Ergenekon veki uşe veki kelime manaya Ergenekon mitolojik ya. Mitolojik tuzani çi yani efsaneviye. Efsane ki Türkiye dibejit işte çen hazar sal beri dijmine Türk hatine lo Asya'yı navin hem Türk kuştune kurikeki tani kurikek rızgar bu ya. Ev kurik ji ali dele gur tuzani çi dele gur ev kuriki koyu kiriye. Bale. Ev dele gur kurik behavra zavacı kirne o zarı van çebune. O ev zarı van çebune o gevr mezun bune. Nüfusa van mezun bune. Ev ciye ku avana le bune jera gotine Ergenekon. Ev ciye Ergenekon. Bes ciye ki teng bu ya. Türk şehvende zede bu ya ku ne karbı lever edi cibe ke. Lever çiğay kaviya çiğay be Hasan. Bale. Anine ev çiğay Hasan halandine şkora delave ki şkora reyki küçük vekirine tengek vekirine o dele gureki peşengiye van kiriye ku Türk jeve ev delave derkeve jüvür derketin o belavi dünya bune hem dünya bune o vakta ku belavi bune medeniyet o şahristanı ji bukhara berine yani beş gelet Türka şahristaniyet ne bu ya ne şahristaniyet tabiye ne medeniyet tabiye insan ev bune ve ki vahş bune
Lebeli bu vakta ku ji Ergenekon derketine Türka ev xuşu bixora birine. Dünya ava kirine. Ava kirine. Dünyayı ki ev kirine. Medeniyet ava kirine. Ev efsane eyvane. Jive deritet Ergenekon. Bes mitolojik ev Ergenekon kuna heye canavar Huta. Yani ne efsane sadece masume yani böyle efsane jiderbas bir de çebiye le evi kuna ergene kuna gele khatere gele khatere ne zanım ahtapot zani çi ahtapot kim uzayda ne canızam kurdiya bir çağdı belli ben deryayı da dijit gelek evi yani gelek o basket yani جراچه دویجن احتاپات. gelek division za 8 division o za بله 8 ام بیجن دیوی 8 p. Bale. 8 linget yani. Eğer merv devlete kuri Türkiye bişivine devi 8 seri. Hutu 8 seri. Yekekli ser Ergenekon. Evi di jiteme, evi di kontrgerillaya, evi di ام بیشن تیم تایبتیه گلک اوی yani hemmici devlet ve şartiye devlet ve şartiye Mert Karabece devlet ve şarti devi heft seriye Ergenekon sereki livaneye bes sereki acule sereki zor şuluğa o sereki gelek xrabe o aşkere bu ya ku sereki gelek xrabe Çona on انها غوري حكومتها انها Ergenekon seri helda o Ergenekon hat naskran başa ahir Ergenekon na jiberku bu xatar kilser de salata Türkiye. AKP de salata AKP. Na vakta NATO'yu lehmi valatin NATO erteşe ve şartı çekiribun. Hemi valatin NATO. Mebesçe eve eğer hat rojekli rojan şorevi hat evalatin NATO dagir kir ev erteşe ve şartı diji dagir kirna şorevi şer bike, şeri çiriki bike, şeri gerilayı bike, şeri partizani bike. Le vakta ku sistemi evnama, sistemi Sovyet nama, cehav balav bu ev erteşe ve şartı bekarma. Bekarma. Le valatin rojava ev erteşe ve şartı navkhoda halandın. Belav kire. Li Türkiye belav nekir. Jiberçi belav nekir. Jiber ku şerivi li gel kurda hevu. Ev erteşe ve şartı diji kurda bikar ani. Diji kurda bikar ani. Diji hezin demokratın Türkiye bikar ani. Usabu ku ev erteşe ve şartı buya koalisyona hevkariya mafya u katil u faşista u kare geleki evkin geleki xarab kirin kaçakçı tedikirin u mervet kuştun bınaviçi bınavi valat parezi bınavi yekitiya parasına ahi Türkiye u bınavi nasyonalizme Türk bınavi geleki kare xarab kirin Naha tegotun le Türkiye 17,000 bu yer yani kuştun çebiye ku katil evan ne diyare 17,000 u praniye prevan jili Kurdistan çebiye hemmici mebni karabece hemmici bes praniye evan zorbe evan bu deste Ergenekon va hatiye çekirni. Yani kuştuna ambejin veki Musa Anter veki hinek Ronak Birin Kurt veki Medet Serhat veki Yusuf Ekinci ku amana Ronak Bir u giregirin Kurdabun İstanbul Valat Paris bun yan veki devlemendin Kurt ku pişkiriya xabata bızava azadi xaziya Kurdat kirin ana hemmi Pey plana devlete kur hemi hatiya kuştine. Bu numune Tansu Çiller Serok Vezira beri Türkiye dugot destemin de evaya. Ev devlemendin kurcu pişkiriye pekkedekin destemin de listeyi van heye avana ev bikin ceza bikin. Avana usa
Peki Mesut niha ev gotina gelek baş bû vekirî û zêdetir naskirîn hekile ew kura hatine û me beş çîke û çi meseleyek e. Lê Kurd li vê meseleyê vê girtina serîhildana Ergenekonê bi Kurdî çi mifahê dikare ver bikire? Valla dikarin gelek mifa jê ver bigirin. Ji ber ku ciyê çalakiya Ergenekon piranîlê Kurdistanê bûye. Piranîlê Kurdistanê bûye. û niha gelek tişt heye ku hêdî eşkere dibe. Me carna digot mesela Hizbullah çûye falan gund herişkiriye falan gund insana kuştine. Paşî derdkeve Afuke. Paşî derdkeve ku ev nekarî Hizbullah bûye. Karî Ergenekonê bûye. Hizbullah bi xwe jî beşeklî evê bûye. Beşeklî Ergenekonê bûye. Beşeklî devletî ve şartı bûye. Yan me dibîst ku gerilayên PKK çûne avêtine ser gundekî ev kuştine. Korucu yan caş kuştine. Paşî derdkeve ku ne ev nekarî evê bûye. Karî gerila nebûye. Ergenekon bi xwe kuştiye avêtiye stûyê gerilla. Ew yekek ji wan nimûne ku toy netfaqîya wana befin ew Kurda da. Erê netfaqî nava Kurda da çebitin. Gelek tiştî wisa çebûne. Gelek spas kek Mesut binam gotî derfet gelek kême em gelek jî gotin hene. Lê em li vê daviyê guherînkê din bîna bi biyanê bîjin surprîzkî ye ecêb li Turka da çêbû. Herçend ew tişta li beşê dinê Kurdistanê tişkî taze nebû. Lê li Turka da Tirkiye devletê ka ku bi salan e basê Kurd nedikir. Yekcarî basê vekirina televîzyonekî Kurdî, televîzyonekî ku basê 24 saeta bi Kurdî bê veşatin, devletekî ku hinkî pîtî Kurdî jî rê nadin. Gelo ev ê tu çawa dinirxînî mesela TRT şeşê? Ez baş dinirxinim û pişkirî belkî ev pişkiriyê jî letkin. Yani ji ber ku ev yekekî daxwaza me Kurda ev bû. Yani Kurd tevgerên Kurd, tevger netewî bizavên demokratîkî Kurd yekekî daxwazê me ev bû ku bila televizyonekî devletî 24 saeta bi zimanê Kurdî bername ew neşir bike. Ew wisa xwe ku ew devlet daxwazên me bi cî anîne. Em çima jî aciz bin. Herçend ev kontrola devletê da ye. Yani em hêviyê vî nebin ku ev televizyon bi sürü de ê raqîb ve o bi sürü de ê raqîb jî bê girtine. Elbet bi sürü de netewî Tirk ve o elbet bi sistem yan bi çerçeveyê siyasetê devletê bernaveyê pêşkeş bike. Elbet li wane wexta baxsa PSK bike wê bêje terorîst, wexta PKK bike wê bêje terorîst ma. Em hêvî nînin ku wê bêje wala PSK partiyekî baş e yan PKK partiyekî baş e. Lê em hêvî vê nînin. Em bendavî nînin ku ev bernameyê wê li çerçeveyekî demokratîk û aştixaz dibit. Ev tiştekî diye lê destpêkirina TRT 6 tiştekî diye. Ne tenê TRT 6 hemî televizyonên TRT, kanalên TRT bi çerçeveyê devletê bername dikin. Bername belav dikin. Yani Tirkî jî bername Tirkî jî di vê çerçeveyê de, bername Kurdî jî di vê çerçeveyê de. Li belê ev serkeftin mezinayiya vê gavê jî kîvetê ew 84 sale devlet gotiye zimanê Kurdî nîne. Yani ew nîne, ziman nîne, alfabeyê Kurdî nîne û keltûrê Kurdî nîne, ew nîne. Lê dibînin ku zimanekî Kurdiye ye, keltûrê Kurdiye ye û têra 24 saeta evê jî dike yani. Têra 24 saeta bername jî çetkin. Ez bawer dikim ev destkeftînê xebata gelê Kurd e. Lê çiya û deşt û zozan û gund û bajarên Kurda xebatê ev hene. Xebatê bo mafê bi dest înana mafê rewayê gelê Kurd hene. Ew bi salan e Kurd bi dest anîna mafê xwe xebatê dike. Ev serkeftin ev ye. Em dikarin bêjin destkefteke piçûk li belê destkefteke girîng ya berhama kar û xebata milletê Kurd e ku
bu azadiya xo bu sedan şehit dane bu hazaran şehit dane u eza kişandine işkence kişandine derbeder bune perişan bune ne u hatına ne fikrini koçber bune xabat evan berhem evana berhemi küçüke lebeli berhemi ki giringe az bavar dikim ev dibite despekek bo bu dest hinana mafindi demokratik mehalle Türkiye hedi basa hindetkin ku em divê kanuna Türkiye jî bigorin. Dengû kî wisa. Kanuna Türkiye bigorin ji ber ku Pitin W, X û Q qedexe li Türkiye. Bale hacı Televizyona Türkiye bu kartîne Bale. evet tenakuzeke deve tenakuz ve teçare serkirni. Çare evet ku ev kanunu be kuartım. Ne tane ev kanun? Deve kanuna navajı be kuartını. Na dengi basek va heye ku tıxazın le du üniversiteyi ders bebikin le du üniversiteyi Türkiye'de enstitüye kurdi vekin. Jiberçi dittina ku bu breve birina bername televizyonu kadr lazım. Ha? Kurdizan lazım. Kurdizan kadrcı le kü peyda dibin. Le danışkay peyda dibin. Yani ya destmavit vekrana televizyona teretteşeş u mina destpeki ki bu بزاوك دن و ناسيني كي دن جو آلية دا صلاتي وابو اوكا مثلا زمان كردي و كرد ببي اوي با اوي كي نار استخاده پجري قبول لك او هيا بله او هر وقت بت دسپکی که بو بدس خستنا ما فندي ديمقراطيك ني كوري كورن بله كاكا مسعود قلت لي كي دن هي ناو باكوري كردستان دا او دلغوري دا صلاداريا بسكريكا علوية تكاري هني كي بكيماي بله Alevi veki Kurda sistema devleti de NATO bu kabul kerine. Yani Alevi veki bir baveri ayini kada kabul Türkiye. Sistemi Türkiye'de kada kabul. Merve ayini evan dağıta girtinin net karabın ayini ibadeti kubu eşkere bikin ev davi takriben karın bejin ev 1 sala davi Alevji ketibu lif. Bale. Komel dürüstü kirin, camxane dürüstü kirin, ev dürüstü kirin. O karın bejin xabata Alevi hedi beref peşçu. O Alevi serdanı mahkeme-i navnetevi yekiti Avrupa jikirin o kazanç jikirin. Jiber kulli Türkiye dersa dini icbariye. Le vakta ku dersa dini dibejin dersa İslam'a sünni dibejin. İslam'a sünni dibejin. Yekekle bavi kurikeki Alevi dava ki serli evi davu, mahkeme davu. Mahkemeci hak davu Alevi gotubu nahakile Alevi tetekirne. Ev dersi dini ji orta na belli Türkiye dersi dini icbari be. Deve bir dalxazı be. Herkes ki tıxazı kare dersi dini buxine ya naxazı dersi dini buxine. Vayla hat bere tevgere demokrata Alevi hedidi bere peşçu. Takriben sehev berin ha Alevi ile Ankara karın bejin xo peşandan ki gelek mazın çekirin. Xo peşandan arami bu aştiyane. Hemmi ne beji praniya beşin Alevi teda beşler var. Alevi diyara beşin. Yani biri bavriyaman cevazane. Alevi ve xo peşandan da daxazın xo peşkeş kirin. Daxazın xo peşkeş kirin. Daxaz evanji daxaz ravane. Ne evene yani daxazın radikal ninin, daxazın evninin. O tiştekil rava o demokratike mafivane. Usaxuya hükümet dengi xabı gecini xabıdına naskirin. Xodana naskirin o hükümet bağırt ki bera daxaz evan tete peşi. Yani ona hükümet tıxaza hindi kanuna bu gore ku da ku mafi Aleviya binasın. Kelek spas ki mesut xo am demi daviye program edene le persik din ve daviye dengu ka heye bina konferansi Kurdistani o zileti gridai Bakuri Kurdistani.
كلو أبي شو تشرو هذاكي mesela kötü baskir hevdetine Ahmet Türk u Bayram Bozi ligel Kak Mesut Barzani ata peşi. أنا Kak Mesut Barzani peşineri usakir ku bu çaraser kirina keşey Kürt u çaraser kirina PKK tup xod zani PKK bu ya perskirek beyni devleti Türkiye u hükümet heremi Kürdistan'ı. أنا Bu çareser kirine ev meseleyi konferansa buna ve konferansa partiyin Kürdistan'ı bete esas kirin, bete amade kirin. Ta ev cigaya ku az dizanım jibo ve konferansta ji amade kare tete kirine. Benim az dve realist bin, dve vakif bin. Yani از نکارم نه بجم برهمی گلک مازن و برهمی بخیر و بر اف کنفرانس ده درد کهید. جبر که کنفرانس اوله، گاوا اوله و لبل گاوه کی گرینگه، گاوه کی گرینگه. و دیوه هبتن. و ام درنگ جمانه. براستی parti و رخصتن her çar parçayın Kürdistan'ı. Carna tene bahav. Vakta erişeki beteser Kürdistan'ı. Yani vakta devlet Baas Suriye erişi bir keteser Kürdistan'ı. Yani devlet Türkiye erişi bir keteser Kürdistan'a başvuruyor. Yani tişte devlet. Yani dagirker carna kari usatkin ki emtene bahav ve halvesti nişan beden. Yani ne bese devi belki dagirker me be işine erişi bir keserme. Devi embene bahav ve mekanizmayı ki dayının bu daxwaza herî giştî ya gelê Kurd. Yani Kurd çi dixwaze? û çawa dikarin li derwayê welatkarî dîplomasî bihevre bikin? Çawa dikarin bi evek tedaxul û karobarê navxweyî partiyan bikin? Çawa dikarin alîkarî ev de bikin? Çawa dikarin bi evek ku tedaxula beşên de bikin? Yan müşkile bo çares durust bikin? Çawa dikarin piştgiriya xebata her beşin Kürdistan'ı bikin. Deve jibo ev tiştana em deve mekanizmayı ki lazım ev ji deve ez hevidarım ev konferansa parti Kürdistan'ı bo çekirne ve mekanizma bibete despeki. Despeki. جخا برسا داوی تخا برسودا محز ذكر لسر بيوندي كردي وحزب كردستان ونقص كنت برسودا بأواكي ده دقيقة قدام ما دقيقة داوية زود ما تتشاون حز ذكير باس بكا لسر روشي او جار قدام سباسي دكين كرم كا بيتر دقيقة داوي از دقيقة داوي سباسي تشكتبه دكيم her sa pirozbayiya xwe bi boneyê dûrê bendanê ku lêzik dibe pêşkêşê gelê Kurd dikim bi taybetî jî taybetî jî Hizb-i Demokratik Kurdistan û gelê me Kurdistana Rojhilat yan Rojhilatê Kurdistan dikim. Spasiyê ve dikim. gelek spas Rezdar Kek Mesut Tek sekreteri Partiya Sosyalist Kurdistan hem gelek xoş bunu te divana ma dewlemend kir o fırsatı gelek baş û şanazî baş bûm bikarim mêwanderiyê te. Bo min jî şanaziye û serbilindiye gelek spas. Veli binêre Rezdar ve bername ya ve carê û dîwana me wê carê bîna vedît be beşdariya Rezdar Kek Mesut Tek sekreteri giştî Partiya Sosyalist Kurdistanê ديوانك جرم وخاش وبهربي ودارم بدل واجبه بناكو مخاجلك مفعل ورك حتى برنامج كدن وديدار كدن هلا خاشي